Were mal cinar, mal cinar, mal cinar be halim cane. Hela beş belinde beş zira ve havle hele besbina هلا لبالا لبولا سر كوتي شوتي حرام مسكينة مر خراب جترا لا بقربا هاني واخي دلال حلم قزبرا مالا مجنار هاولا مالا با بلادنا بنا منو جنارم دا گلو تمامی جام جام کاوشو شوله پنجره با بلا و شو صد و یک سال یا دلال یا عادل مال با از بچما تاخما سنگو بره چفده سرممکا گلو برا حکومت دا جمهوریت الماتا خزبه بلا سندار عثمانی تمامی بنیلنگه و بخستا من ابگو تا ماکولا و ابچیه والله جرما منو جان حلیما ele mehde ah mal cina arma al cina arme halim caane delele halime sebebu medi halima mesakin el dere male gelo bere khoda alta anga adiwa are en zanim kodi şevti haram miskine mere khirab zera çıgotiye çığa malule pirmade elimine ele suha are halime kize şevani ve şevtari bu eze hatim dibere mal babet tedader bas bum hayra valla gava mile mile teket gelo jimvere قيت دواء آرام توارشتنا دست غل كلام قديم خيم تجاري نادم تركا بجدو بالا زراف چاوه رشو بلا خل بشيرين هيا نبا آخر دوره نكبه قوي امزار إلا أدجال ah mal cina arma al cina arbe halim caane و ساعت تخواش گری تماشاوانین هیجا دیسا به برنامه که نو به میوانه که نو بخورته کی جوان ام لپیش بری و میوان دلی ونن ایرو میوان من خورته کی جوان دنگ بیش حس بدو شوپا دنگ بیجیه یوسف آیدینه یوسف تمنش کنام تبخیر هاتی برنامه تشینکر از گله کیف خوشم به بشتار بونی ساغ بی مالات آوا تو دکاره سرپی هاتیا جیانا خواه به تماشاوانم بدن از کرنه کجا جیانا خواه پیشی از دی سالا 2002 دا لفارقینه جدایک بوم مکتب خویا سرطای لفارقینه من قداند او دوره کو او ریا کو د دنگ بیجی دا مدا پیشیا خو بله شو ماموسته یک مدس پیکر از نبی ماموسته ایمه مالا پیرامل گرکه بوتو بو جارنام دچون گرکه بوتو گرکی بوتور کی گلو گرکه بوتو گندکی گردای فرقینه فرقینه سریا باتمانه گندکی گردای فرقینه مالا ماموسته خو ماموسته از نوی ماموسته مه ماموسته صالح خوبینی حوالن خوی دنگبش توا توپ دکر دیوان دانیتن و دوی پچوکاتیا خدا ملوان تماشا دکر ملوان گهداری دکر و از حیران دمم و دوی درا او دلی ام ببیجن که لسر شوپکی لسر اردگاریکی لسر دنگکی
li ser demsalekî û bi min girt û min got ez ê jî bibim dengbêjekî. بله تهولدان دا کت دوی ریدا خو خورد بکی خو پیش ده بدی سرپی هاتیان بالا خو بده دیرو کا خو و ام بیجن د مالبات ده جی هر وسا قد دایک یعنی جی پیر انجی kesin dengbê jin hebûn yani stranbê jin hebûn gelo. Yani stranbêjên jin xatiyeka min hebû. Benê. Xatiya min ew ê jî gelek kilama xweş digot. Ew jî qîza mamoste xwe bû. Belê. Dema ku min li xatiya xwe guhdarî dikir, dengekî wisa fire, dengekî wisa nerm ku di dilê meriv da zingînî dida. Yewsa. Yani dengê hemû jina jî edvim stêrkek wisa di dengê wan da heye. Ez ser vê bîro baweriyê me. Saet ay xweş ku wana bandorekî wisa erênî li ser têkirine ku îro tu jî te biryarek daye hewldanek de heye ku tu jî xwe di derbarê çanda qedîm de jî bibe em bêjin wek pêşeng wek em bêjin berdewamiya vê çandê ji ber ku çanda dengbêjiyê radest e. Hetayê meriv de radestî destê hevdûneke şagirtî jî radestbûna ku tu em bêjin kesekî ji xwe re feyzê jê digirê tu ji wî kesê ji bîrdanka wî ji serpêhatiyê ku lê em bêjin bî şahid di demê da em ê di jiyana wî de çi qewmî ye tu jî dibe ki hilgirê wî barî ez te pîroz dikim ka di tûrê te gelo çi heye tu jê ji temaşevanê xwe re çi bêjîro stranekê din dorê de. Ez dixwazim ji bo gelê xwe vî tiştî bibêjim. Em gelek bi tenê ne. Belê. Bi dengê xwe, bi çanda xwe me xwe parastiye. Belê. û ez vê bîro baweriyê dame ku em ji gelên din jî em cuda ne. İngiliz ta Hindistanê jî çûn. Hinduya zimanê xwe ji bîr kir. Zimanek dinê derket holê. İtalyan heta Libyayê çûn. Fransız ta Cezayirê çûn. Erê. Îro ev kolonya li ser me, ev ka li ser me ku hewqa sal e ne mafekî me, ne em bibêjin kantoneka me piçûk. Ti tiştek me tune bi sedab hezar sal e lê ji gelê dinê tiştê ku me cuda dike edim ev e me zimanê xwe parastiye. Ev ya di dîrokê da ez vê bîro baweriyê deme ku mijarek gelek balkêş e. Zimanê cihûya İbraniya wextekî ji kokê rabû ji ser rêya dinê rabû. Ewan zimanê xwe yani zimaneka mirî, zimanek ku endî tune ye, kes naxive. Ewan zimanê xwe ji serî ve ava kir. Zimanê xwe berê ku bav û kalê wan em bêjin xeber didan anîtin wî zimanî dîsa têda vejîn çêkirin. Belê. Ême vejîna me jî ev çanda me ye. Belê. û ji ber wî ez dixwazim di vê çandê da jî ez berdewam bikim. Ta hetanî jiyana min dî çi xas. Heta ku hêza te hev. Çi xas te hev dayê. Çi xas hêza min hebe, çi xas min hevda be. Şert û mercê jiyanî hêviya min û ez dibêjim ki ev jî daayê min ji bo te ku her dem pêşiya te deriyê pêşiya te girtî ser piştê vekirî bin û tu stranê xwe bi dilekî azad bêjî ka ji godarvanê xwe re stranekê din bêje em ê kêfxweş bibin. Serçavê min ez dixwazim straneka ya apê zahir bibêjim, dengbêj zahir o. Keremkê. Bê malê. Em ji vir silavê xwe ji kekê zahir re dişînin. Kekê zahir re Mala wî ava. mamostera jî em dişînin. Ez heyranekî wî me. Baş e. Rastî mamosta afrînerekî gelek qedir bilind e. Mesela vê kilamê dibêjin lawikek feqîr, koçer e. Belê. Li ser hezkiriya xwe çê dike û qedera wan tevlî hev nabe. Ez dixwazim ji gelê xwe re pêşkêş kim. Gerek. Ah be male be male rabene çiya hemu çani bari berfelek
eze koçerim rabum kone kolber keleka kone mala babe tevekkire ولا ترسى من أجوي ترسى برم بكبا ولا تخرب از بمر مستنبنا يما إن يما يما إن يما 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 آخ يما 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 دل بكل ay be male be male rabene çya hamu çyani bari berfelek لا تيرو ترى رابوش خراد نافدا هيلين شكر سدم بجنا بلن شاوي رشو بلك ولا صال بصال متلك علم نحو يا ورا يا خاي آخر یار یا اسخرا مالم گلوی به مال ربنم گو ایرات عبدالی گلو ازو ته سرمانه گلو لوان چولا أنا زانم چما دنگش تنائه رابع أمي قلو غازنا خوبكش فلك تسير بك برئ مكتيا ولا تخريب أزما مأنا دينا بابنا كسنا كسا أنا زانه مذهب كداهرم دلال دينه خاي آخر يار يا اسخرا مالم گلو خي